Siyabingelela. Kuphi la kufinyelela khona umbukiso. Sonibingelela ngempela ke kusewuyena umuzwa kwamhlabela khona le muntu bathi ubemba moyixoxa inkomo zimpholo professional zokuphondwa isikoti ngaphansi kwentaba bathi umachojana. Induna ngiphethe ngikwanazi Shamaze Ndonga. Ngikhule ngazi ukuthi umuntu omdala akabizwa ngegama. Okwakho cofa subscribe ukuzonga amavideo esuke siwapost azokhona ukuthi angene wena angihambi ngedwa naniyazi ngihlezi ngihambi ngedwa nokhuluma ngoJabulile Juliet TV usuke ukhuluma ngobuyanda wakho Malo Vincent oKhize bafowethu kuhamba kanjani bafowethu Siyaphila impela siyaphila nani namhlanje bafowethu ngifuna noma ngifisa sizothinta udaba leka mashudula Levudlas Ubudla samashudula cha bafowethu asingene kulo udaba labo siyacela ukuthi nje ucofa subscribe share nale video ukuze izobonwa yini bonke abantu kodwa ke bafowethu ngiyathemba ukuthi nibonile uMavunja noMashudula baya trenda left and right on social media kusukela beqala beshela uMavunja eshela uMashudula kusho kubeka cace ba ukuthi nami kahlulu uMashudula futhi uzogcina umhlulile uMashudula noMashudula noma uyibona ukuthi intokazi yasemakhaya intokazi enekane lenkani uyazi ukuthi lenkani leyo kufanele ngabe iba sensizwe noma eba kumajongo but unaleyo nkani kuMashudula kodwa siyasabona egcineni emnqobile uMashudula kusukela beqala beshilana until baze bawoqomana lapha babekuphi sisithi holo bekuphi lapho ithile khona lapho babekhona so baze baqoma kodwa mina ukho konke abakwenza siyababona bayaxabana nangu uMashudula hakana nensizwa ezimbali siqokisa udayela lapha eGoli insizwa yakwaKumbongosa leyansizwa leya yabo kuningi nje okwenzakalayo bayaxabana baxolelana komnandi kwenzeka lokho yana lokho njoba nibona nani kwenzeka yabo so njoba ubona kwenzeka nje baxabana kumnandi vele ke into eyenzakala uthando but mina umbuzo enginawo babukile umbuzo bafethu yonke lento eyenzakalayo bayathandana ngempela noma baya act angazi nina babukeli ningalapho ngasekhaya nanivezeni umbono wenu ngicabanga ukuthi yonke lento le yenzakala bayathandana real life baya act lento abuzokhumbula phela ukuthi bakhona la abanye sike sibabone sibasola ukuthi ngathi ba act amasikhuluma ngoSamukelo Shezi umfana kaDira kanye nesithembu sakhe uyabona musubuka nesithembu sakhe ngagcini futhi lapho kuphinde kuba uyena noKhuthuzo uyabona ukuthi lento yakho musuthi uyayifunda uyayilandelela hayi asasi angiphawuli kodwa bafowethu nini ukuphawula kwenu uthini bathandana ngempela Mashudula noMavunja noma ba act mina sambe singadalula ngobuyanda nje wakhumalo ngizokusho nje ngicacisele ukuthi hayi ngokubona kwami bathandana laba abantu yabo uthando sometimes akudingi ukuthi mhlambe nizindaweni ezifensi noshutha yonke lento ejwayele ukwenziwa uShezi akubalike ithuzweni but ubona ngo-connection futhi abantu basemakhaya phela abantu basemakhaya uzwa kwengxoxo akudingi ukuthi nize nidle kahle yabona ndawonye makhaya unkosikazi udla lapha nosisi bakhe noma babangani bakhe sizwa la connection lento le yabo engxoxweni yenu ukuthi okay ithini ingxoxo yenu yabo iqala igcina kanjani yabo labantu bathi mabeqala ivideo bayiqala ivideo behappy yabo
bengokuba beshintshe badinelwane khona la evidweni bengokuba beshintshe sebe happy futhi sometimes ingakho ngicabanga ukuthi ngakho bethola isupport eningi kubantu ibona abantu aba representa uthando ukuthi uthando luyinto kanjani if nithandana kumele nikhulume kanjani yabo because abayi promote lento ukuthi okay ngoba asinayo imali asikwazi ukufaka uthando ku social media abayi promote lo yabona kuyashaya uMavundla aka promote ukuthi okay mina ngoba nakho nginemavundla mainta right nginemali ngizona le hotel yabo akayi promote lo uMavundla if umuntu wakhe semcasula akasho ukuthi hayi uzobona ngizokushaya wena yabo aka promote udlame aka promote udlame even nokudina kwakhe uyakubona ukuthi ilokudina lokho okumnandi yabo kanti iso bakwazi ukuyenza lento nolomba yabo so nje ngingasho ukuthi uthando existayo lona ngokubona kwami umbono wami nami ngisho ukuthi ngithini kodwa nje awubona cha mina ngiyakuzwa futhi ngiyayibona into oyichazayo and uzokhumbula phela ukuthi babukele ukuthi umashudula masikhuluma ngomashudula sesomona ku TV uzokhumbula ukuthi umashudula babukele ukuthi wavuswa iyona ngempela ke insizwa mapholoba wayo ngempela umbuso wamaciko kunomcimbi oxoxozwa lutho bese eThekwini umbuso wamaciko yena okuye waba oqala wamvusa ukuthi azoba yipresenter kumbuso wamaciko ngathi la uqale khona kwabonakala khona amagalelo omashudula njoba esephatha esibo MC emcimbini emkhulukazi naseyindaweni zomntakabani njoba sesombona ku TV uthini mfethu Vincent ukuphawula kwakho umashudula umavundla nasithandana social media mfethu bathandana ngempela laba bantu laba ngathi nawo usho njalo ngisacela ukuqala nje eqaleni nginikhumbuza ukuthi okay sisuka emakhaya ngenhloso ukuthi siyothola umsebenzi njengoba kunjalo nje ziningi izinto emele sivule ukuze senze njani sondle ekhaya ngithi okuyini leyo nto siyakhumbula ukuthi usamkelo nalezi intombi zakhe lezi benze njani bayibona abaqala kahle ibona abaqala ka usamkelo umfana omncane nje uyayibona ukuthi Nkosi yami mase uba ilezi ithembo zakhe ke lezi mase kuba ubonga nobani uNatasha nobani hayi labo ngiyababona nabo laba athandana nginabo ngathi bamithisene futhi ngiyababona labo bayeke labo ngidila nalaba mina yabo laba khanda imali yabo usamkelo bayenza lento yabo babona ukuthi siyawaluza ama-fans so benze njani balosina kakhulu Khuthuza bamema uKhuthuza usezowenze njani ukuthi nakazoshaya kwakhe manje ukuthi athathe oyedwa wabo yabo wathi oda njoba bathathe kade ngibuka ivideo yabe live kulo mfana lo ukuthi angibazi amagaba bathathe be live ngibuka ivideo yabo naye khona izithembo zakhe but usamkele ngekho yabo yathini le intombazane yasho ukuthi lento yabi content yes kusho le exlendana nje sengikhohliwe le yamchithela then le isixufuxufu yona uthe lo munye kuze lento izolokhuzana izoqonda asifakeni usamkelo yathi le situfuzo izophuma ngoba indoda yayo yomqhele ngiyithande lo yayizwa lona yasho le lokhuzanini le isilenda ukuthi into eyenzeka uKhuthuza bathandana ngempela lekhu ayosho ngoda yona le isilenda ukuthi bekuyi content eshilo ukuthi bekuyi content le isidudla ayizwa lona so edala ukuthi nami ngibe ngibuyisa ngokomqondo ukuthi shuthi oMavundla noMashudula ngoba beqale beshelana nje beshelana ku social media ngazo bashelana ngani live yabo lonto futhi ilento ukuthi babefuna yona legqa ukuthi bebukwe so benza imali wasengena nomntoro benza bafana umfana esude bomvu esode eyena ehamba nezibali
warawara Onikazi washuduka. bahamba bowenze umqomswalo laphayana ngizokuthiwa bolobolana futhi ngelokhuzana yonke leyo nto sekuyonto tholana kanti futhi basho njalo kade benza ividiyo nje nge-1 June kade benza ividiyo July 1 July kade benza ividiyo nje ensukwini uyabona lento yabo bayiphila ngaphakathi yabo le bayi-actor noma yabo ama-actor ngeke uphike ne-actor akusibo abantu esibabona ko-generation kuphela kusho yes i-actor liyakwazi ukuthi manje uhleli la yabo uhleli like uyabuka ukuthi nangu utawu benokarabo yabo uyayibona ukuthi inkosi yami nabathi bayalana uyambona ukarabo uyayizwa le pain ukuthi nangu utawu yangala yabo uze uyakhala nawe uyayithola leyo pain manje ukhumbula nangu umuntu owalo yabo so nabo bayakwazi ukuthi iyona i-content yabo yinhle yabo yinhle ngani yinhle ukuthi bayipromote uthando ukuthi uthando kusayinto ngoba manje uthando alisekho nanokuthi babuyisa isiZulu ukuthi sikhona isiZulu emakhaya senza kanjani yes ingakho beyifaka ku social media ukuze wonke umuntu ezobona ayibuka noma sikiphethe indaba yes axosha ubuyanda ukwaveza ukuthi bona bakuveza ukuthi kumele behambe endawo efancy right into right yes but at least phela labantu sebeqomisene lapha la baqomisana khona sayibona ivideo sonke ukuthi baqomisana warawara but at least show isikhomiseni phela ukuthi si2 la sikhona yabo senza ukuthi so2 akazi nje kavela ukuthi hayi this time sihleli so2 mhlambe at least yabahlala endlini iki ngoba ubuyanda uveze ukuthi hayi umavundla akayipromote lento ukuthi lo sebekuleya nto ukuthi basindisiwe phela umuntu osindisiwe awulali noma nihlangane ukuthi sebeyalobolana bona so babona sebe ndana abantu asazi kanjani isiZulu phela leyo hayi kodwa yazi indaba ezwezulwini emakhaya kuyaqhethwa mfethu umkhulele emakhaya mina so kodwa ke asingachitha isikhathi ake sizwe umbono wababukeli ukuthi njobe ivideo suyibonile na amavideo uhlezi wabuka amavideo waposta left and right wena umbono wakho ungalapho ngasekhaya uthini bayathandana ngempela laba bantu noma baya-act umavundla nomashuduka sungakufaka bona umfana waseshole abantu samukela nokhuthuza baze bayalo baze umuntu ushaya ulo akushawananga lapho wabona ulo ukhuthuzo washaya lo Dennis aphrekwa kathatha isithombe yazi ukuthi bangathi ulapha enkantolo basenze ilimi indaba sifuna unangilo usamukele eshutheni nobheka icele yabona ulo kade dlala ingoma yakhe ensukwini nje usamukele behamba noTiri idlala ingoma yakhe ingoma lokhuzana walo ekhuthuza wavele wathatha wathi mfana ngiro model yakho ezinye zezinto lezi edala ukuthini silesipain ukuthi benzani sebezobangani ke manje yabo yonke nje lezo into phela ekumele niyazi ukuthi siyenziwe imali ngo-social media yebo benza imali kodwa ngokuthi bekhohlisa abantu angithi naku-TV basikhohlisa nje nabi ngabo ke sikhohlisa ku-TikTok lapho yabo kulungile kuya-actor kodwa-ke ake size umbukeli wena mbukeli ungalapho ngasekhaya ucabanga ukuthi usamukela Shezi kanye nesithembu sakhe nokuthi baya-actor noma into ekhona live umashukula noma avundla baya-actor noma into ekhona ngempela live akasazi zozobuwe ukuthi wena umbono wakho uthini ama-comment akho azongena kuthina uqobo siyawafunda futhi siyakuphendula abayina sidibana kwi-episode elandelayo